Fagalilo,
Vi ia le lofa mareanga le lei o le tua. Ua mawhai ona tātou wheloa I lunga o le ea. I le nei tū la fiafi. O whe au mga ruenga sa au tō whawhianga iai. Whawtai wha mālor wha mālolosi. Lei le awa se sa valinga ele iei pōpua ngām whaing tā. Au la au tō wha mālosi lava. Ia wa tau nuu ai manu. Ia ai whaia ina o mala. O le tula fiafi o le tātou porkalame. E Filifila o e le Atua. Sa moa yo pa ia yo sa mau whainga. La ye malu. Tā ti atu I ati o tau. O e o mai ona tō fia la tau te whasua soina le tulanga. Ai o le nei taimi. Whawhtai le talale mai o pola o lo fale si tulou. Whaulo fale atuai. E Filifila o e le Atua e whaimanea fiafi. Tupu mai e o le atanuu. E le pa ia malmamalu le au whai ngā luenga o wharetua tausi maa o wharetua. Puna o e kālesia. Poutu tō e kālesia. Whawhtai wha mālo whai o whaiva. Ia le pa ia mawarunga lava I ta mā matutua o tina matua I e o mai lava I whana witi. Ia vi ia le lofa mareanga le leo le tua I mo o tō umalava. O le soi fua maleola. Fua I mai lava le tua au le malosi. O le mealo fasili le fo I lea mai I le tua. Mo o tau le nei tū la. Ia whawhtai whamalo. Ia o afu e lava whi au o ngā ruenga. O lo e whawhi ngai le nei tū la fiafi. Ia o le tua lava le whamai moe. Ia o le taimere nei. Ia. Isi mai ala whafonga alo maia. E Filifila o e le tua. Fagalilo Samuelu Matafeo. Whawhitai tū le pasua. Dani. Ia o I mātovia. O le o nanga mo o e le nei tū la fiafi. Se io ua lua tu ta te tala tala apa au e ole tai tai au se io ulele atua I lunga au ele anga sole watua I mai ole Manuia e ala upele ala upele e ala upele te pa itua te ai dioni o walo whaanga wha mole mole pu e mai so wata se I whailea ma mai la au I lo uanganga pe e te kisi si o lima lia I whaalele mai le matangi e le ana sole watua I mai o le maafi e ala upele ala upele e ala upele ia e mana tua o le awa la e vala lua a e savali a wane I e to e te pa I tua Ia mai a sasa mai a I le manei o le musika o le nei tū la fiafi. Manuia le asa tōna I Australia Amerika. Siva siva mai I le tātou musika. Ai dia wala whaanga wha mole mole pu e mai so wata se I whailea ma vaila au I lo uanganga pe e te kisi si o lima lia I whaalele mai I le matangi e le anga sole watua I mai o le ropati e I ala upele 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 e mana tua o le awa la e vala lua a e savali o wane I e
te pa i tua. E ala upele, I ala upele, e ala upele, i ala upele, e ala upele, ia e mana tua o le awa, la e malalua, a e savali a wane i e to e te pa i tua. Ia re nasa au tu whaafonga mai, le si whaafonga mātango fie o Jerome Gray ma whaafetai sua. Le nasa au tu whaafonga mai, le mā neia foi o si whaafonga o nei tama. Io e le sa tato whaarango longa i le pese o whaingoina e la ua ia o nā fo tobi loa. Au te mire nei, ia e whaatalo whaatu le wharetua i a soli ulale le mafuta mai le tato Paul Kalame. Ia whaafetai whamano, oi lavania, painda whaafetai le mafuta mai. Ia vai o le tui manua. Ia, malo le whaatasi mai, ia, whaafitai tele lava o le tunala fiafi, ia, ua se furu mariva mi inuita tene le tuna eiva, a le tatou por kalame, ia, e whaasoro solo pe lama pei o na whaatulanga ina. Ia, o le taimine nei, ia, o mai o le tatou whaafiafianga i le tupao sunga i whaafiangainga o wharitua, o awa o wharitua, poutu to o le kālesia, puno o le kālesia, ia, ma e kālesia umalava, malo whai o le tapuai. Ia whaafitai lava mō tāru sanga. Ia maua pe o tau le malosi. Ia o tau maua le fia. Ia te o tau pe le atua ma o tau fo i le atua i teimi umalava. Puapo ngāri o langa. Ia e pe lava o le ngalu e whawhati mai o lesi teimi ia wa pāle ngalu o lesi teimi. Ia e sau sao ane ngalu o lea. Io o le tātou na vaai i le o langa malona ia fo i lo i lo tātou ne yola. Ai leise me o iai. A iei tātou ia Yesu, whaatasi mai Yesu ia te tātou. E ui lewa neo sinta mai tīngā, a e le tu maure nā tīngā, e ave ese mai e le ia te tātou. Ia lau whai ngā ruenga, ia fwere senga o whare tua matausi, ia mā lo whai o whaiva. O teimire nei, ia usi mai ala tō whaafonga sina pese, ia se e whalolo tō wa au, ia o tā pena o ane sa pati moa tai au. Usi mai ala tō whaafonga i le pese o saunia ma outou. Ta usa moa e matalasi ua si o mia Elesami atu maungalanu lawama ewa i fia o tamata la usa moa usa moa ea mea tua Vela
Ia whawhtai te le lava, ia walua sfuma leono minuta te enele tula e iwa. Ia o le taimile nei ia se whawhiloa ia tu ko meni wa mawhai o na mafuta mai le nei tula. Ia vai o le tui manua tu moi ale. Ia si tia pelo vi inga mawalunga Yesu ona o le malosi ma leo la whawhawina, whawhtai te le lava. Ia talofa lava Pastor Matafeo, whapea fo i elder whawhitai sua, ma le Mr. IT. Yeah, greetings, in the mighty name of Jesus, everyone. Ma lo whawhitai tele lava. Yeah, whawhitai lava le mafuta mai le tatou por kalame le netu la fiafi. E ai taimi o le tatou o le neiola. E a whainai i tatou i ngase po mai. Ai a fia ina o le tino, a o le anganga. E le a fia i le anganga. O le tele foi o sesu enga te tonu tuspa ia uai loa ai, le puipuinga e le atua o le anganga o le tangata, aua ne i mai, pe aua ne i a fia i pua ngā mawhaing tā, ai maise lava mai ma le angsala. O le lofa leo le atua i a te tātou, ona o tātou tino lava, na whai e le atua e whai lea e a fio i ai tonu, o ia, e vei tātou pei o fale e wha a fio i ai o ia. A waso nei, e moni o a whaina pe lava i tātou o tātou tino, o le maru leo le tua. Ai wana o le atua lava o ia o le kāmuta na te sila fia le lei, na ia whawina, i tātou, i lona whatusa. O le fiafire nei, e mana tua a o mātua, o uso tō whawhino, whanau, i o ta mā fo i matinapo, lea lava, le tūlanga o iai i whalave, i mai mapuaponga. Nau na mātou te talo i le tua e mana tua o tau i a mātou tāru sanga. Nau na si tia o tau mai mapuaponga o sila fia i le tua, o na wha malo loina mai ate o tau. E le mawhai o na ngalo i ate i mātou, wō mapaanga o le nei ala leo,
ona ye fo I tangata o ainga ia ua loa o soifua ia ua vai ia o maua fo I mai ma fa mai ai mai se ne vai taimi le coronavirus malona sawa ia maleo ngaonga maleo ngā fo I o le nei fa mai ua vea fo I lea matulanga ia ua tele le popole ia ua mafatia le to tele ua faa noa ia ua le ngata I lea ia pe ua le to iai se keo se tasi le nei fa mai ai mana tua ia tātou pui pe lava ono o tātou a inga o lo mafatia I so se fa mai awane ia faina o I lātou ai tātou te talo mo I lātou wa o lo sila fia e le atua o lātou suafa ia mamai o lo sai ti ai I lātou le nei taimi le tua mamanai lo mātou tama alo fangia I lātou iau wha malolonga I le suafa o Yesu Kiriso e si ti atu I lātou ia te oele le ie le ne te talo le ala I le whatua tua mare tale tanunga ia te oele ngang pa ia o lo e ngalue pe lava I le o mai lava I le nei tu la o lo e whetalai pe lava whaftai lo wanga lo whamaro wanga le lei whamanuia ia te I lātou whatutula la ia te I lātou I au au pa ia I le suafa o Yesu Kiriso Amene. Ya, o se mai ala whaafonga I peso Samia Monta. O mawhawhaunga o lohuanganga o oio mawhatianga kua puna o mai o me olanga Ono sa I mawhaatutua ta talo I le atua Ia mame toe whaafonga o saifua O puapona o le nei o langa O se nea e whaatamama Mea whai e te tali o lana O la tanga Vea lena mamai fofo Ia nganga matino Ole amate ai ona e manono Whaamoe moe I le atua Whafonso soifua Ai alo iti Mapea fōi matua I uso uma oi mo tōtua Ma whale mai Ui tua Ia tali mai Le tatalo whaatua tua O puapura Le nei o langa O se mea Whatamaa Te awhai e te tali o lana O la tanga O mea lena Mamai fofo Ia nganga matino O le amame ai ona e manono Senga sei aina O le ale whangaloina O touma I le nei o singa Tu atu pea I le matai Pea uma e te roto I ahi Ana mai O le tino o mai Puapuna le nei o lana O se mea e whaatamaa Te awhai e te tali o lana O la tanga A vea lena Mamai fofo Ia ngana matino O le amame ai ona e manono
tanga a pele na mai fofo ia ngana majino ole avave ai lona e mahomo Ia whawhatai tere lava ia o tau Manuia. Ia o re temine nei whatalo whatu ati o tau umalava o lo mai mo mai lunga o le YouTube. Ia whamole mole lava o lo eva ai atu le ngoa nala nu mu fe mai subscribed. Ia click na le o omi lava ia no halu le o subscribe na e fsosoani ai ma whala wa i tele le tato porkalame e tu e whala tele umalava o le lalo langi. Ia lunga fo le Facebook. Ia like our page. Ia e whapena e tusa lava fo i manenga luenga ale YouTube. Ia malo whaafutai tele lava le mafuta mai. Ia o le taimire nei ia e whaamanatu ai ia le to tele o le tatu au mafuta mai le neiva yaso. Ia a mata mai lava i laso sasi o mai lava le neitu aso. Ia matai au foi. Ia whaafutai o le pese ne whaapitoa mo o tau. Ona e tāhua tele o tau. A whaafutai atu lava i la o tau nofta talo, whaafutai mo opo whatimai. Whaafutai lava mo apopo inga. Ia wa anale se no o tau. Ia e le whapena fo ringa luenga mātou ona le lei. You guys make us better people. How we serve our community and everybody. So we just want to thank you all for your love, your kindness, your kind words, encouragement. I'd like to thank each one of you. Thank you. Thank you so, so much. But this song is especially for all of you guys who are listening tonight and this whole week and even tomorrow. We love you all, but let's listen to what the song says about you.
Ia whaafitai, mana ia le pese, mana ia upo le pese, ale taimile nei ia wa tātou whanga solo mai i le tupale o le military. E la to umalawa o ngāru lue te tonu o le tautuaina o le malo, le puipuina o le malo, ele na o le lau ele ele, a ona tangata. O le ala na ese le whaatau waina o le ngāruenga, ma le vala awino i la tau. O roro puipuia i tātou, so se atunu lava. O Samoa, Tutuila o Manua, o New Zealand, o Australia, Amerika, o Mexico, o Filipino, o whea lava po Guam. O lo ngā lulue ai le tō tele, ia, wha a Manuia atu le tua ia te o tau i la o tau ngā luenga whita. Whamai le tūse salamo, e au mai e le li i le mālosi i lona nuu. O lona nuu ia e wha asino le i tangata. O tangata o le nuu le nao le tua. Au mai e le tua, whamai, the Lord gives strength to his people. The Lord blesses his people with peace. Toi wha manuia fo i e le tua o na tangata, mo le file mu. Vai a tātou, o le malo lo i tātou, ia o lai ngā lulue i lātou i luma mo i tātou. Le ala nā e whaatau wa i nei le lātou ngā luenga. Tātou te talo i le tua i a lātou maua o le malosi mata ala e le ngā luenga o lo ngā lulue ai. Le mo whai unwha ngā luina i lātou, mana tua le file mu i lau tālo sanga mo i lātou. O le veterans, ia o le vainga le reserves, ia o i lātou i wa amata na sāuni atu te tonu, ia o māno le whai o le whaiva. Pau o lea, ia o tō manuia, whaafitai te le lava, i la o tō ngā luenga. Whamanuia le tua ia te o tō, ia o le pese lea la atai nātu mo o tō, ia o si mai ala o tō whaafonga i le pese wa Filifila mo o tō le nei tō. Oh
Ia whaafitai, ia malo whaafelo ia tofo i le mafutama i la tō whāta punu wanga vale mai au se tālia. Tālofa malolo soifua lau sunga Pastor Fagalilo, Samuelu Alopopo Tuavao Matafeo, whaapea le awhionga i le whaatonu, tui le epa whaafitai sua Manuia le porkalame, ia Manuia whaafitai tele lava le whaatas mai. Whaati Frost, ia whaafitai Manuia le whaiunga o le nei vaiaso, ia whaafitai whaamalo fo i le mafutamai, ia le ti a kono i a talapeli mai Oklahoma, ia malo le whaafitai lava le whaatas mai i le tatou porkalame le nei taimi. Ia o le vaenga le la so i le tatou pespesenga o le neito la fiafi, o le vaenga le whaatau waina lava i tatou o le tupale o le tupulanga Samoa. O le vaitau le nei, wa vaaia le sawa tele o le tupuae o le tupulanga. Wa vaaia o le tele fo i o mea o wha lave i lo la tuola. Wa vea le whai ma wha mai lei a o tupuae i lo la tuola tam whai. A le vainga ia wha le mātua. Wa ai lava i tātou i le alofa e le sila fia e lava i le mātua. Lana tama teine, ma lana ia lava tama tama. E lofo i le mātua o na whautua i lana whanau. A le tupulanga e lava i tātou ne vai temi. Tātou whao ngāo whautuanga e au mai o tātou mātua. Because our parents, they've been there before our time. No, let's listen to what they have to tell us. Listen to what their message is. All the message and all the speech that comes from our parents. It means it's something that is very important that they see for us to live with and to accept it and for us to live by every single day. Aware ngalo ia te tātou le tāua o tātou mātua. Mai, whaongaina le tua nei o tātou mātua. Whana nau mai ei maula mai tātou le nei o langa. Le ala lea, ia tātou wawai lo tātou ta māmalo tātou tina. Aua tātou o na whaati ngā ia ta māma tina. E mana ia re teimi leo le tala noa mātua. Ioi, tala noa le whaaloalo. Aua le mā tele leo. Ia wa o isi teimi. Ia pe wa vave le alu wa tātou le tupulanga. Ia awa ngalo ele tama leo whaaloalo. Ioi, wa ngalo ele vā. Le tausia ina ma le vā ma mātua. Ai tā ua tele. Tā ua ia te tātou. E leo tā anga fo ina o le lalolangi. Po o leo langa le nei. E lo ai lo toa. Ioi, e le lo toa e le taa i le lalolangi. Le winga po le whai pā anga. Po le whai wō. Ioi, ai le alu le lelo wola i se mea o ngā mo lo uso i fua. Mo le lumanai. Wa le tā upu whapene le tupulanga. Le leile whai wō. Ai e whai tete ne te ua e a whai nai. Te ua e no fosala ai to ese. Te ua e ang sala ai. O le tele nā o mata upu nei o wa aia pia lava i to telo tupulanga. I le nei atunu Amerika i o Samoa fo i se tu lou lava. Wa le mawhai e tātou o na toe mana tua le tausia ino le vāma mātua. A o le tupulanga. E tā ua tele oe. Tā ua. O ne i le vala awina o oe le tua le nei o langa. E pai fo i o tātou ta māmalu tātou tina. O le tā ua fo i o la tau whananau mai le nei o langa. Leo o mātua. Ia, vai le tā ua. Leo fau tua ina i tātou. Ia, tupulanga. Manuia whaiva. Manuia o onga. Ai usi mai i le whaafonga i le pesere nei. Wa sau nia mo utou. Ta-ta-la-la-la, ta-la-la, ta-ta-la-la-la, ta-la-la-la, ta-la-la-la, ta-la-la-la-la-la. Leitu malo talofa, sa whaapea mo-o-mo-ola, e usi o uola, mo lele ia o a-onga, ne i e whaapea o usola, o ua iai se pona, o sue i polonga, e le fia maua se saulo tonga. Ta la la
ia so uleanga. Ta la la ta ta la la la, ta la la ta ta la la la, ta la la la, ta la la la, ta la 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 la. Faa mole mole, ia malu mai le vai, ia natia ita, I fatu ala vai, e poto le tautai, ai se la na mai. Ta la la ta ta la la la, ta la la ta ta la la la, ta la la la, ta la la la, ta la 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 la. Ta la la ta ta la la la, ta la la ta ta la la la, ta la la la, ta la la la, ta la 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 la, ta la la ta ta la la la, ta la la ta ta la la la, ta la la la, ta la la la, ta la 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 la. Ia tālofa lava, ia whaawhero i atu le pa ia malmamalu le tunu o mawhai o le mafuta mai le neitula fiafi i o le pōni o le asfareile i Amerika nei, i o Ausitalia ni usila ma Samoa i ma le telefo le vainga le lalolangi, ia o le aso tō na i le nei a te la tau. Ia whatalofa atu ai si atua whine mai Australia, Ramota Hilton, whawhitai le whatas mai, le supporting o tato mata upu le neitu la fiafi ia vi ia le atua lo na lofa malo na anga le lei. Ana o sina update lai titi lava i le tu langolo iai le wha mai te tono o Amerika. Ia mare lalo langi atoa. E au ngāfo ia te tato. Ona tato nofo ai mare mana malama. Ma pui pui ai lo tato nofo. Ia tā pena pena iai lo tato whewai. Ia tato va ai ai le tuanga vale mare tau i o luma matua. Ona o le wha mai nei, e te lei loa le sau o le coronavirus i ati oi, e lei loa fo i le tangata o lo o a fia i le wha mai le o le coronavirus. E o wha pere e tas tangata sole, o ti ngā futa linga le whai mai so i a coronavirus. Our coronavirus, it's very important, especially this month. You know, le taimi lewa tau nuu mai lewa wha pepe mai le influenza. There was already 15 people already infected by the influenza. But influenza starts in October. Aiono masina le omi, time span, o le nofo le influenza le tono Amerika. Torus fu marfa ia se tete la leo fa populaso le nei, o Amerika watoe infect, popo watoe afia, i le fa mai le coronavirus. O le whangatātero le mata upu lea. Ua le ngate le sau o le coronavirus, sau ma le influenza. Mau ana le vaccine o le influenza, ia le se vaccine o le coronavirus. O le taimi fo i lale nei, o le whaingatā fo i nei o tātou tua a mātua, ono le o lātou soifua, ai mese le pui puinga o i lātou. Ia tātou vaaila i whale i o lo ieina tangata mātua, Fetu suma lima i lātou na mani liu te tono Amerika nei. Ia vari tau nuu mai ar whamai lea ia o le tō telefoi. Ia sa a fia i lātou le coronavirus. O le fesili la lo fesili pe lava tangata pe whape whea o nei loa daters po wha mau maunga o mai mare wha mai le nei. So se whare mai lava o Amerika ua vai lua le whare mai.
e ave ese le si afa po le kuata, depends, e ona ave ese le o mai nei, e va, e lua se fulu ma le fa futu le va, lona winga, e ono potu mai o le fale mai e vai lua e se le tangata mai le coronavirus, ia ma le tangata i le a whaina le coronavirus. O le tama whai ma le puipuinga ina ia awa ne isa sau, i le wha mai ina ia te ila tau o lo a fia i le mai i le temi le nei. Ai a tatou nofo matoi vava ai ia i le taro sia ia a vera nei prokalame ma o ngā fo i se te aru i lunga le lenga. Le lenga si e toi va ai i ai. Type in the influenza. O na va ai le symptoms o le wha mai le influenza. It's the same symptoms. O le whainga lala na, le whainga tai o na pāleni, tau wha pāleni po le influenza, po le coronavirus a veri tangata. Pauan e se senga o laife mai la tau i loa ai. O le fever. O le fever o le tangata. O le fever le influenza, ia tasi a sau, ia o na vā lea. O le fever le coronavirus, e alu pe lava i lunga, e te a marise lau mare tasi, e alu i lunga. E o lo le fever o le coronavirus, e le tasi mali ono, o i tasi o ono, se tu lau lava. Wa mu a to le tino le tangata, to tonga wa mu, wa matua i be vela le tino. Even the 104 degrees, e mu le tino le tangata, o lala na e whaale tonu le tangata, mamaliu le tangata e maua i le wha mai le coronavirus. Aso se fiwa fo i lava, o le ala fo le na, o le vave i o whaale mai, fo mai, mua lava, po a me ti ngaru tino, e au mai momo i lalo le fiwa. Ave ese mali vela ma lo tino, ina ia malo lo aito tonga lo tino. O le ala le na, no fauta ai mese lava ia Samoa umalawe nei Amerika, ia ma Amerika nei, awa nei tu wha ma mai nei tātou le masina le nei, e tau ia aperila le tau sanga fau. Io e matautia le sau o le wairo umalawa i tātou le whai unga o le tau sanga, o le to telo tangata e mali liwai. Ai, e le fotuanga e pule lava oi le awa ia la puata ma whainga, e pule foi oi stafu nei le lao lau saa. A whapela va te whina ngalo mali e whailau tuile o le flu shots. A whio matala au, a ele manao ia ele o se a whaina. O le whautuanga ia le CDC, le matanga luenga lo pupui o wha mai. Te taupe lava o na whaia le tangata. E ele winga. A o ma le influenza. A la o ma whaina treat atu e le vaccine lea. Le influenza lea O le influenza, pau lava le treat o le fo mai lea, o le wha mai, o le fua moa, le vaccine le whanai tātou, o le fua moa le tui le tātou tino, le nala pe e mai e le tangata, naua a mata o le inject tonu le mai le fulu lea, ina ia sau le fulu lea, ai rejected atu le tino le fulu le influenza le sau, ai a tonu la ia, a tarusia ia mau se wa vano ia o le temi mana ia lavo le fai o le tui lea pe o le asfareile asfareile ia ona e a matala ne fa mai ia i le po le asfareile ia ti ngalo tino le asto nai ia wani nivalo le sa ia ma ele loto toi le sa ia ai ume fa ia mo mari e se tuale le ti ngao o lo tino ai na ona fa ta waina toi tangtanga ia sa mo ia i le wha mai lea. O le sawa le coronavirus le sawa nei. Walu lunga numera. O le alu le numera coronavirus matautia, which there are CDC are still collecting all the data from every state. They mua Florida, Lua California, total Texas is Tamin Nate. Ia ona whaso solo mai la le lisi a tua pe tu vai fo le telegraph a toa lava o whaso longo numero le. Malo tu vai le alu coronavirus le walo ai. Vanus fulu 80 plus. Le ha e al numero le o to e lunga. Whapena le telo tangata ia o lesi tangata sa in fact mua ia atonu le to in fact ia you know what taru sia awa ai manatua. O le wha mai lea.
e le whauna alo I se tasi. Po lea lava le tātou ngā ruenga I whai ai, e mau lava le wha mai lea, vanga nā ai ua maua le vaccine e treat e wha mai lea. Ia on sto ama whai lea on a, then we defeat the coronavirus. But for this time, ia e le se vaccine fo lea e fsoswani o tātou tino. O le tolu suma whao se tetele nei, ia lafu a matan tu e talanoina o na wato yo o lātou I le lanu le purple. Lawa matan tu o le violet. A to o foila I le lanu le na, o na tu e talanoina e foila leo le vaenga lea e tā ua o le shutdown. Pe tu e limit mai lalo le tau singa le talaina o le telo se tete nei. A o le tama whaila vai pui pui, tau whaila vai pui pui o le e le se sao mai e le molo sila fia, e le se sao le WHO, the World Health Organization for this time. Wai lo umalawa e tātou ia I leo toi sao mai tonu sa lātou whautuanga I le mālore nei. Lewa ave lava le CDC ia ma le tele o matanga luenga soi fua maloloina. Ai, mo oe lava, pui lava oe, lau lava malosi le nei tu la. Le nei lava aso. Ia, o le mātou fui ngā luenga o I le cemetery. Ia, e whai loa te pē lava le pa. Ia malma madu. Ia, o vai taule nei. E tele lava ina mali liwa I tangata matua. Ia, o le taimi lava le nei. Wa māsaini e fo I mātou le tā pena ina. O tangata matua. Ona o le wha mai. I mare ngata I lea. Wa sui e le tau. Wa marulu. Ia wa marulu vela. Ia mai se fo I lātou ina nofo I tono whale mai. I le air condition. Ia māsani tino le vela. Ia sau le vela tape. Ia wa lofo e tātou pe a tape le AC. Tele fo ia le siama e tupu pe a pele ea marulu e fsoswani e tau wha mamai le o ki sene pe a manawa nei tangata. O le taimile nei a California valu se lau fetus fulu afe tangata wa a fia. E le taimile nei. E sfulma leono afe valu se lau tau sfulma le fitu. Iyo. Tangata I wa mali liu. I le wha mai le coronavirus. Peno whai atu le taimi o sola. Fa pe fiona mau e tātou ia taters. Peno whai atu. So se whale mai lava o Amerika. Wa vai lua whale mai ave ese lua suma whawhutu. Ave ese tangata e a fia le coronavirus. Ia tu ese le tasi tu. Ia tangata o mawala tu mai o le fatu. Ia po lea lava le po tau tonga. Ioi. So se ngase lava. Wa vai ese. Ia le mafuanga la o ni sa sao le wha mai nei tau telo isi. Le wha mai tau telo isi tangata. A ia pui lo la tau wola. Ia awane I a whaina tele I la tau. O te tonu la ia Amerika a toa lava. Le aso le nei. Wa valu afe ma le lua se lau tangata wa a fia. Valu miliona. Valu miliona tangata. Io ma le lua se lau afe tangata wa fia. Io o mai le aso le nei. O tangata o mali liu. Ia wa lua se lau se fumra valu afe. Mona tupu, still counting. Le to telo tangata o mali liu le wha mai le nei. Ia e se lava Amerika lana ia wa ai pe wa I tangata fo I e wha le kea. Le wha mai le nei. Ai mana tua. It's not about you. It's about the people that you love. It's about your family. A wha peolete malosi. Do yourself a favor. You know you're going to go home. If you love your loved ones, maybe this is not the time to go hang out at the club or the bar or anything. Vai, le foi wa to tele foi tangata sa mo o mari liu le wha mai le nei. Ai le masai ni tangata sa mo le wha mai. Talu wai wa le mawhai e tātou o na tā fiofi le fio o tā whau. Le si me o iai. Ia nao na whau tua lava se tata tala no ai. A wa ngalo ai nei o tātou tua a. Tangata I le lava le atua tua le mala so le tino ma le mafo whau. Ia o nei tangata I sa ta oto I lato fatu. Ia o liver, ia o vaenga umalawa o tino. O le whainga tai, e te malama lo ia I le wha mai lea.
ona i lo le lei lava le tausi le afu. Lo vā ma le tasi o tangata o lo ainga le whamai le nei. Wa o le si vainga o le whamai lea. Peno whai atu e o wha tasi lava la symptoms ma le whamai le influenza. Ai paulava le se senga o le teimi le e fever. Wai ma whaina tweet le influenza. Pe a maua le fever. A o le tamala le coronavirus. Te maua lo le fever. Wavirona e halu le ER. O te whaatali. Pero se whale urgent care next to you, wavirona e halu iai. Wa le pei lava o le fever, la velo le tangata le fever. Ia, peno whai atu. 104, 105, 106. Ia, wa cook. Wa matua i mu watu tongo tongo le tangata. O lala nai whai tete ngata, iai tātou le, ia lola le puia. Ino le whamai lea le coronavirus. Ia o le tuila lea len tatala noana le la, temi wa sola le flu, whailau tu le flu shot. O le warning tele lava lea o sawa i whapea, a whapea te o mawa o le fever, e le vevela mai le tuilea. Ia, aru pea o le whale mai. Tu sa lava pea tele e le eva ai atu le o le iwa. Alu pea, you never know. E sili le puipuia nai lo tong fitia. Ia ai sili fo tong fitia na o whaama e tasi, e lo whaama e lua. Ia pela o le sinavainga le nā tatala nua mo ne teimi, ia. Pe sau se teimi o mai le whaopopo mai o le whaatonu, o le si fonga o le tai a fau. Ia nano antu watu lava i lu mo le tatou, le tatou au mai mua mana au whaafonga, ia mana au whaanongolongo. Ia tātou te toe mafau iai i le nei vai tau, ma le tū langolo iai tātou o Los Angeles. Ia, lua se lau valusuma 5 afe, tangata wa afia. Ia, lau wa ono afe valu se lau, ia, tōrus fuma le lua o ea wa mali liu. Le tau le tonu ia Los Angeles. Ia, o California Atua ia, lau wa peona whai atu, valu se lau fitus fulu afe, ia las fuma le ono afe, valu se lau fas fuma lua la, taimine, o ea wa mali liu. E o tene fwotau o sui le numera. Ia le nasi na fautuanga. O le lau lava wa ai le mata upu lea. A o ilo se tasu ia o mopo se tasu lo a inga. O iai ni mai ia whainga tā fo i lea o le fatu, o le maso se mai ia. O te le mwhaina walu lato fale. Never know. Pei o le whaia te inga peo so mother-in-law. She has a lot of life, health issues. Ia, e tele lava na matofio yas. Ia, o te lema whaina wale yas. Ona ele I loa lava. O lesi teimi le whamai lo coronavirus e te la ngona symptoms. You can feel the symptoms o tino nga ngase, le vomiting, diarrhea. Ia, e umatu alu ese. Pela o vaenga na ia mala. Once we educate ourselves, o le va ai tātou whare mai, le whamai lea. Wada whaingo fia iana tau sia tātou. Lasa o whaapopo, whaatonu I la lea mata, sa whatuanga mo se tātou atunu. Ia, o te tau whiu fo I e whai whautuanga. O te tau... Ia, pe atu ua ia Amerika, mare mere ta tene no fo ai. E masania no tala no pe o te mi ola pokalame. Tele o matua I o le malama le tūlanga lea o lea e tau te waa ai pe ia le se wha mai I winga o tangata. Sa o lei. Ne fo I o wha solo ina toe fo I ta po inga I o wharsa. Ma le tele o me tumutumu. Le ai ma se e lo ai eni fo linga in for o fai tete le nei tu ule ila ule ta tu nu sa le le pe ula ule mai numera e me tua maulunga foi numero maulunga ser fai tete ngata o le si le la pata inga le na le la pata I lava ma le tau longo le si fonga le tai fo le aso foi le la stau nu mai nei o le aso le Halloween
Le wa mata na tala no mai Dr. Ferra o ia le fane o le forma I sinia. Le o lungo o le sui forma loina. Ma tu fo ila ma tu fo tu nga aso fa pia. E matu le Halloween a le fenas misi se oti me fo io loleu candies o fa ona tangata. E ma fai vola na ira ta lo o iai le fa mai. E ma fai na no forma creating me candies ma ku le ka maki. Ia tasi awala o tangata nei ona aso le ko popole me ole. O le fai me valea ma le fai me e o tir tangata so. Sa o le lei. O le aso le e o ita mai lole isi a inga. Po le sila, mo le sila fia fo le tatou au whaafonga. O e sa on wha maoni. O aso ne to tele o tamaiti mali liwai. Le aso le Halloween Amerika. A wale ngatele na, ia te vaatua lau whale mai. Mo o nai lole. Te loe te tauna ave se whaalinga whaapitoa. Ona o le taimi o wha mai. E le te tau na celebrating le aso. Yo, tau tatia. Ia pia pape tau e si tau fio na malo me o pena. O le ananawhi tala noi nai. O le te tala mai 25%. But 61% of the people against it. Mai awar tau fia le aso lea. Ia mataurira o le tele na o le koli wata na o le tete o amele le tu malo o Los Angeles. O le vainga le aso le o le Halloween. Sa o le manatu o le whaatonu. Mo le ngate le tangata o tamawhai wha o na nata maiti. O le tangata la le mai le coronavirus. Wha le anga lole. Latu tamaititi au mai. Au mai le tamatiti ave le tangata ro lato o pisia tuai marito tele. O le fautuanga lava i le si ufonga le taia fau ia tatou paanga ma sandi. Ia pei lava ona fai atu. O le alo lofa lava. A fai o tau ta pena mo le aso. Ia toi liu lava le tō whāma le whautanga. Whāma le mole. Toi va ai lava e le welfare o tamaiti. Ma ainga. Ne ia whaina. Io wa le tele io matauli fo le aso le e tele le mo pokalame fo ia whai mo o le smoke bomb io tele tangata e tausi le e susunu afi ia e asu tele mea whai ai. Imagine la ma navalai ori tamana ona e saule wa matu tulo whai God forbid te o tupu se me ia te oe. Ia vai lesi na vaenga. Wai tero le asu aru tono wha i o tangata e leo laula e matu tuwa wha i ia matu tuwa leo ma collapse wa whiwana le tuate lo ke sene i o pe wale ma whai ona tau manava ia o le lawa lofa le ia o tau umalara si whonga tau fo pa anga masani o te le iaru te savali a mai se lole a mase o a whine le aso lea te savali fo i upu mar fautuanga e le au ngā la le au ngā le au wai pai o le pepesi il wha mai a pe ona whai atu ia o te le ialu i avela o a whine o te le ialu fo i li whafo i le aso o te le avea fo se lole se tas O le si facilite le ale tūrai mai. O le mai o le tatu president. O le api o le facility na o le facility ngia tangata. E fōringa mai ua maua se kiua a na ui lātou e maua tupu. Nau whai pine. Nau whai pine. O le aso whina ngaro le tāwhi. Wa a fia le mata upu le me wha politics. Wha politiki. O le mea ofu ore tō telo le lalo langi. Ia ma Amerika e lua aso atu e te a mai tua. Ia te tau fo i nalu e sifun mar wha aso e marolo e sei mar fale. Pa ele. Ia le ua saua malosi. Wa a wha pela ua maua i la tau se kiwa o le wha mai lea. Wa ta tau ona wha ai loa. A le telefo e le reporti na maua mai le teine leo Mary Strini. O laia tata mai lava, o laia whao ngā le steroid. Steroid tu i re tino, e malo se i la fo.
ia le tino o le tangata. Te tatonu le steroid nga whaaki ai le kiu ai. Ai le kiu ai. So e lua la mea o le fake news. Ia. Ia, ma le mau o le kiu o le tatunga. Wa whai o le steroid. Ia le steroid nga whai ai pe ia o le Nga le treat our symptoms. Pise painkiller. Ia, sa o lei. Ia, pela na o moni whamahoni, ia. Pela o le vaenga le nā lelo sa ili pela rato telo tangata. Pe moni whamahoni na maua le mai, pe moni whamahoni le i maua le mai. So o vaenga nei e lua, ia tate ofo foi au ia le lua o aso ia sawa Manuia. Ba, ele simo ia whapela vai moni ia, vi ia le tuolo na lofa ma le anga le lei. Ia ar whainga tāi, lua se lausuma valua whetang ta mali. Pei lava o nā lava le blueprint le wha le tono i alma tā upure nei. Ia sutas. Ia Amerika Atua. Talu mai lava Januari la so luas fuma tas. O le tausanga le nei. O le whaitau a whai. Whaitau a whai le lewa iai. Ai mana tua. Ia ele ngata mai e alu pia lava. Or the estimate as of right now by after the Halloween. No, the 28th of before Halloween. Fia la whaitau. Lua se laus fulvado. Afe. Ia nā population o Samuelu. Ioi. O lato taula i ai pea o tu le aso nā luas fumalvado. Wa tolu se laus fumalwhaafe. Tangata mali liu. I le whaamai lea. O le tasina o vaenga e se le mānei o le tauma whai o Amerika. Le sā ili e tonu lava ina ia maua le au whai ato o e mani liu matangata wa pisia. Ma ia maua mai fo ima maa i tātou ia ele o pisia i le whamai. Mena te whawhetai au ia le tua po le lava le nei whamai o lo tupu i le lalolangi. Anai tauma whai lava Amerika, tauma whai lava. Peo no whai atu le taimi o iluma. Se asa atu e whaalongo i tātou the World Health Organization has their input. Ia wā, o nā wailo umofo i tātou, ia, o le tasi le nā o le vaenga pito i sili na tāua, i le whaamai lea, tasi le nā vaenga, pito i sili na tāua, ia, e le whaitio fo le president, ia, o ia la fo i nā whapea e ese, e le toi whangaina i nā tau, ia, e matau lea, ia, the World Health Organization, we must have, ono le maua uma e tātou mai o whaamai mai whafo, ia tunu i whafo, ia ma telo vai la au e whaongaina. I to stangata lava. Wai le to tusar vai la au le whaongai Amerika ma vai la au whaongai Saina. E le tusa foi, ese u matunu ma vai la au. E le va pe tusa, ona ese lava ia e tino tangata ia malatu si o manga. Pela na o le vaenga na e tāua ia te tātou le tue mai o le WHO. Ia, au le sia whaina ona ua. Ia wa tāu fia latu service ina wa. Ia, pablava o le tātou presidente malonu nato. Ia, ai whai loa pe lava le tātou au mafuta. Whamane mole ia. Ia na ona tauma whai atu lava ia. Mauso taimi aru lunga o le CDC.gov. Whaitau Atua. It's going to take you about 25 minutes. Go through the whole website. Manuia ia lo whaitau malolo. O mai lau kofi. Toi whaitau malolo. E mane fo educate ai oina e vai fo le ilo moment. Ia, e whetau i le lei fo lava la tau fautuanga i le sava linga o le tangata le e le i maua i le whamai. Ma le tangata e te puipuia ua maua i le whamai. O le manei o la tau website na o le CDC. O symptoms lava ia, e tū mau pia lava. Ia, symptoms ia o le fever, o le chills, o le cough, shortness of breath, le tasi le nā vaenga a tau o le lavalo manava pe o tau le lavalo ke sene vave i le whanamai. Ia o le taimi nā whakte e a claps nele lungs o le tangata le lavalo ke sene anu le whai ai. Ia, se tu lau lava, ia. Wa le mawhai e fo i le whai ai o na ola o na o le lavalo ke sene i lona ulu. Ia,
Vai ngā umalava nei tau lava no tātou vava ai ai. Pēna whautu atu le sore throat. Yeah. Whai tete. O tau i ula ula. Second hand smoker. Ma o tau i ula ula. Ia whamane mole. Ia. O ese mai ma vaenga i o designated area. Lai sa o la tau i rula la tau si collect. Ia. Au tātou i le tau ula ula. Ia o ese mai tātou le vaenga le nā. E le mafuanga lei ona na whai designated area ia. Areas nei e mo tātou e tau mawhaina le peula ina le si collect. Ia. O mea umalava nei, a tatu vaai nei e, o le mania ia le, e au ngā fu i toi fau tū ai a tātou, ia ma toi vavaai ia i tātou le whasolo ino le o langa, ia ma mea o tupu ai. Ia, aua nei e whatamala, a whapeo leti o ri ngā ruenga, ia wawewela lo tino, ia, tala no i se tasi, but don't be ashamed about it. Ia o te mai e tala no whapeo, wa ua maua le mai, ioi. E au ngālo tala noa, e pui mai ai le tasi, ioi. Wa a whape latu wa tātou lai mai ia lailoa, a infect atu lea, la ve atu lea, ia, imagine? Ia, tō tere tangata e lawe ve ai pe ale tausi e tātou le taimire nā, e tāua i ate tātou, al taimire nei, ia lava vai tātou foi. I se pese o saunia o mo o tōri nei tūla, o si mai lau whaafonga. Anniversary. Ia, ia, pese la lea, la tai natu, ia, taimi lea whamanatu, ale anniversary. You know, the time that you say, I do, you know. Yeah, is it taimi o ta whalong, tui mai, I don't. I do, I love you, or I do give up. Ia, lea i o ta lauda lava. Ai tāua te lea sui anniversary. E tāua i ainga. O aso i sa whata si ai le swafo le tua. Ia se tama po se teine. Ia lea po ta mama tina nei. Ia o afo i anniversary tāua i leo langa o ainga. Ia o afo i anniversary tāua i tono ngā ruenga. Ia o lea lava se anniversary. Ia wha manuia le tua. Ia wha o popo i le tua le tele o nisi tausanga. E wha manatu ai. Le nei aso tāua. Whaingoina o le anniversary. Ia o si mai ala tō whaafonga e le pese o saunia ma o tau. Ina ia le petia le alofa a ole wa moni e tuma wile cha uchinonga
Aole wamoni e tu maui le cha uchinonga Bibi itia mama o ala funai le ta ua mafutanga le telefonia sota itasi lo fia va aia o e hani o folinga e tu mai pea io uluma iso se mea uana o se kisi fa alelea mai ilea ai ui ilea chano fo chachalu ilea chua ia io se aso fa chaunu ina chamo o moonga fusi fusi ai nai le alofa momoli atu o alofa anga mo ole pelele puluvanga feilo ai chalo sanga Miss my darling I love you honestly I do Uje ioe ilo uluchoe ani chele awana oe e uina chele fa'au sosonga ina ia le petia le alofa a ole wamoni e tu maui le cha uchinonga Yes, my darling, I love you honestly I do Uje ioe ilo uluchoe ani chele awana oe e uina chele fa'au sosonga ina ia le petia le alofa a ole wamoni e tu maui le cha uchinonga a ole wamoni e tu maui le cha uchinonga Ia malo lava, ia whaafitai mana ia le pese sole. Te ofo. Ngā o pese au sore fia ai. Ia? E mole le mga. Sao aha, sade. Whatua pese ne nei a. So na le tae o lo to whatua. Ia, e so whaalongo I upo le pese. A kui no o whaiatu e mole le mana. How do you like this kind of song, Danny? Awesome. 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 Se mana ia. E se mana ia o pespesenga. Ia nanga pe o pese arena ave mo me o mafutanga tu e whaamana tuina. Anniversary. So, ia. E te lea ma fau mai whai nei mea. O lau susungo o whai au. Lea sau wa ai whai au le mea o le tangata ua o tia le loto I le misia. Ia ua piu te whanono tu pese pe I se whai ngā wofu lele ua. Ua alu resi atu resi. Ia. I le wa iala whaatangata o le laro langire ia iau. Ia pe I whapena. O mai to inga pese whapea. E lua mea o leo sorota fia ai ma le mole o le manama. A le asa ua sila whaafai au o le tangata o le atua hui pe o le te tue tiro mea matu I le laulangi. Mana ia, mana e fasili. E eiro nei tu
e whainga tai whare tu e whaingo fie pe ata lia e tangata le fisoasoani. E te mirea e tinga ina i le tangata mai se lava mafutanga e motusia. E whainga tāwhu i le tangata le tupo i le mata opu, le whalavelave, o na whamatala au ili le ti ngā mare o ona. O le pastoral counselling, o le vainga mua lava e vai e whiwhi au o le sailing o le source. Fisosoani, pe atalia le tangata. O le mata opu, le matua ti, o le matua mamafa, mamafa te, o lava i le, se tu rau lava, e o lava i tangata wa pule o lato wola. Ia fo, pe atato wa ai te toa i, E fisosoani la i tu inga pese pe au ina afia le mea o le nofoto atasi, le tu inga me furi le, pe o le mele le tatano ai, in the real life. A whai nei la o lea e mawhatia ta ita i se mawhtanga motusia, ai to e tā mai la mato inga pese ia. O le ana sa whina ngalo lau sunga, le ato inga whainga mawhai o na fo ia i whawhita auria. E toi whawhangu mai eire mawhtanga, toi whawhangu mai eire alofa. Ia le ngata le, toi tama whai e fo i le toi wha malosi, ta wha malosi e le tangata, lewa no whato tas. Ai, e tā ua le pese lea. Ne whape fo le te ua toi ti ngā ise langona. Ai ore toi wa ai le mawhtanga, ma toi wa ai ore tangata e lono lumanai, to move on. Pe ang hoi wha malosi, mai ia wa le mea moni lava. E le tala fo le whe mai o le mama le roe se tasi pe a whe motu wai E motu le mama le oti. Wai maliu lo tangata ia cut the ring again. Open up. Ia wa umale mafutanga. Ai tato vai le i le pese le marona sau. E ni se ti ngā. Ai le ti ngā la pe ye ita. Peaceful. Lawa peaceful for le watalia le te ese mapa anga sa pele i le olanga maltangata whangatate le Ili whaingofie nei mea ia misia i la tu te tia mawhtanga ua io e po le maniu maneoti ia po le ai misia la tu inga mawhtanga fule le u whapea ua ulu tino le lofa matua lofa lisi ai te ila ua motu sia po mea po ua sola ia te mai tai pe sola le ia pe o man nei o tatara no ono sungo o fai au io e tau la sa ai fa fai au tu langa fa pe na tasi le mea o le tu la mei fa fi tau li ma o mo meu maftanga o mafana ai mai se la ia le yare tu la mai tu pulanga tama matene li fa maina e le yanga i fa piponga a mea la ni o ngali ai te o le fa maoni tama pe le fa maoni le tina ia ona tu ua rola ia le al maftanga ai ala ele le ia la le na pe o te malo ai fa pe na winga a le mesirina le paleni e vela fa per te malo ai tasi ale lungo o fine fale ton sorry mela na e ta u le vai ona le so Manuia le fam talaina tau fa taila fa sili maftanga la e fai wa tu fa poe vanga e masini tatou o le pastoral counseling e le fotuanga fa pe fai au o mafutanga le nei aua ne i vave iei fai au i tau mawhai e whafon ma ta opu lea e ese le ite o le tangata i le maliu o le tangata ese le ite o le tangata i le alu ese o le paanga o le ai loa e le whaiwhi au o na fofo le vare e lua
aua ne tu mai le maliu o le whaanoa ma le ita o le maliu, e whai ei le ita o le alu esu le tangata. E talia fi le mufu e leo lo ti ngā, ta ma whaila le e ngā lue le whatala noa mai whafo le ita, whatala noa mai le ita. O le sirwala teimi e whainga taio na pui pui ma ta upu le teimi le walu e se le tangata. O le tama whai fo la polau sunga, la tu fula e re teimi whanga ia wa e o e mua mua la to e peo te a matan teu le vare watu le e le teimi o te ira singa o e tara no i tangata po o ia a mai se lava le tupao tama. Ia e se asanga ngana mai tama wha pe mai longa ia o le mele no tupu e pe e mawale maasias e mai tau tala wha pe wale au ngā ua tia ia o e fine po tia ia o le teine. Ai o le ita nei to tonu e mana o mia e tātou le whaatala no mai whafo le ita. Au mai whafo le ita. Le whawhina tupu le ita i au lea, e longa o le ita le upu tarawhenga i e. La sau ai le. E pi e mo le mawhatia. Mawhatia, ia. Suffering, suffer, ia. A tala no, a mawhailan tatu tala no ni whafo ia le vevesi le tono le tangata. Mission accomplished, Mau te whai ato le e hala na pui e whapena i tangata nei. Ia, wa le tamala le o le ia wa pule lava le tangata lo na ia ola wa le lava o lai wa le lava tali nei tinga. O le hala na o le whainga tai o le ngaruenga le a maise lava le vānea. Pawala le fofo le mata upu lea. Whamasani tangata lea. But behind the scene, lawa ye le vaenga le officers o le lotu po le whaiwhi au. Lawa ngā lue la tō fo le whaafso tai o professional counselors. O i la tō la ia na umolo la ia tu watu ia te i la tō e ngawhala ma i la tō le mentally tala norma la tō fo i le fōino le mata opu lea. Ma le isi teimi, e whainga tāfu i le tangata o na open natu le whaiwhi au pe alu watu. Ia fo ina ia o i tala no i mta opu le, whainga tāfu ina o no le mawhatianga i te tonu. E ese le ti ngā, ia ua ia. I la wa ia ia to lua ia na ia inga sa ofisio soan ia i whaftai le tua. E leo so malosi o le malosi o le tua. Ia wa ma whainto e whaatasi lo la ua inga. Nga vi ia pe lava le tua lo na lofa mareanga lei. Ia au me umalava ne. Ia whai umalava o le tua la. Whaftai le whaatasi mai punao alii. Ia fitu lima ko pelani. Manuia atu le tua ia te o tau umalava o Samuelu o ngā rurua e so se ngā ruenga mālala i Amerika ai maise a o tau sunga i whawhengainga o lo lau ngaina le upo le tua. Ia iai le whaamalo longa mareanga le leo le tua ia te o tau uma a lo whaangatu i sini au se talia. Ia whapenao na whamanuia atu le tua ia te oe male ainga whawhatai tere lava ko pelani le whaatasi mai le tatou Port Kalame. Mawil manatu tala peili whai mai. Ia tili ngā mālosi o fatu. Ngā sa tau fono. Ia o ngā lai fo lea e isi tangata. Well, some other individuals e whainga tai o le apo. Tasi le me ta ua. Ese ia mawhau tangata. Nā tonu la. Isi tangata e mawhai una lato handlinga le meo le mawhtanga motisia. Nā. Awa e maali e, o lisi tangata e whai mailanga me ko kia. O le mea whaingonga fo i e whawhika uringa. O le mairo le tuora na paanga. Alu furonga i e so e sisiang paanga i awange i hurt, awange i e peo leo ta taranua. Mawhatia. Pi e abi ese ilo na mawhauwhaunga le mea le. Ia leo tatu ro le leia, ia lau sila fo e le sunga ni whaiwhi au. Ele tonu le nā mea. Ai pi o le mea na ua whafoa i le mawhatia o istangata. Ia awane i ia vanga lona loto rea ese atu ora na paanga.
ia tu mau ia one I so mafu fau fune ia famariina lona I rava finanga Sa ole ai le o polela ile ese atu Ma nei a tele manatu. This is one of the deepest topic. To tonu lava mele o le tama fai mo meo o. I tama fai lava le so o ngā li I mar tama fai. E pui mai tangata I wha mai. E na mata opu lea. Yo e is tangata foi le tupu lor wha alwa pe waru fine ala foi yesu ele spang fo mantua. If the problem is still there, the problem is going to go. E alu lava oi ma aver whawhitauli. Yeah, so, ese lava tangata. We're not equipped the same. Yo, is tangata mawhai la tōna hendo, o is tangata wale mawhai na hendo, yo is tangata matua I mosu lava whai. Yes. Tua I mosu lava. O nā wala le whaile nei marina. Alai ti ngā hina yang. Ti ngā yano lon tino. On mafo fau. Foi tasi le me tasi e toinga issues e pi e musu tangata kiusiano e talanoina. Sa ole lei. Ia e pe fula o le ngana. Sa ia tatou a nganu ma tatou ele al fuila ile nganu o le palangi maisi a ia e tate whaalongo le ngana e open language. Open. Ia e tatou ia pila te whaalongo ia o telo launga isi whaifi au e whaangai le upule o le sex. E whaonga e sau e mai le awara mama. Ai a whaonga lai tono o tatou manga se a foi. Ai whaonga i tono whasai se langa o whaongongo whaongongo foi le winga na tala ese ia mo meo mafaufaunga o lanu mangangana e le tai na tala whea ngai I le whaafufonga le Samoa le whaongala ai sa oloto ai ngangana Britania kero whiti au at alu ai ono a fiele upule sexy na lau e pe whaatoru a whawha ala nomo le whaalongo So, manga la e whaonga le tonu o tatu ho le tatu li o whasamu. Sole. Le asa I sila la usu al whiwhi au langa. Le tenga lue I lalo le li o whapalangi. Ole vainga lava iare. Excuse me. Ole vainga lava ia tono e kalesia palangi pe ona e saunua. O le upu lava ia o le sex la sau tono tuspa ia. O le mea lofa. A ia whai ma le tau. Whai ma le aonga. I a inga fo ia I runga le I wa whapa ia. Mane, waila le upu na whangaina. Mo le mea, it's a gift. O le mea lofa. Mea lofa. Au whaafian tatu whaangaina le te tau le mea lofa. Sa o le lei. Sa o le lei. O le la whaina la te leo la whaina. La whaina. Mana tua fo ina whai e le tua whiu sua inga. E tuu I le whawhine ma le tamalo e fia I la ua. Serve their purpose. Ia fia whawhine fia tamaloa. Ai moni la sau noanga la whiunga whaatonu. A tala noine tono wharesā tātou I Samoa. Ia, pewa tusi lima. Pea wa se fai fea. Ai mana tua. Na whai e le tua whiu sua inga lea. Le whaatino ina o le alofa o le whawhine ma le tamaloa. O la antu mai e le tua I le tangata ioi. I le tangata o whapa ia ina. Ai a whailola le mele o le wo tama le wo teine ia ma whailongo au wala se tu laulava. O inala le wha le tonu e le sau al mta upu le. Ai o tu spa ia lava ia ma nino lava. E iei fo ia whawhine taritane. O lo ta ua tu spa ia. O ia fie le mene. Ai whaungai le tua. Whaungai le tua ia I la tau. Ai moni wha maoni. E teimi o launga fo le a sau lava le tusi o le launga o le nā aso le tusi pa ia le politene whaunga o lo sau e te tonu le sex between a man and a woman has to preach the truth. It has to come out. Pa longola, vaila le a whaunga I ngana tatu atunu. E matua I mamau o na ui, o le ui, e whaunga le upu ui.
e whaongale upui. Ia e o a isi na tau rau tupulanga i le marmalama i se ia wangana. O e whaitau le ngana Britania. Ona manino ai le pulale me ta ure ui, ona ui ai le o tamu. Ioe. Ia eva. Ioe. Ope, ioe. E tere tanga Samuelu le marmalama ai, le whaonga ino. Se wangana la ua tanga Samuelu whaitau le afu. Le ngana Britania. Le wha, o le ui la le whaonga i. O le me fure le momoe. Wa iloa. Na, po le iloa, po le ui. O na iloa ai le ai. Ai vai la, ua ave ese ai le... Au le mamau fo ni na, lo loto fo ni na tatunga ngana. I le o le pe ua direct. I le whainga ngana au mai sa o are upu a. Ai, tong whaita tu e ese whaonga lea fo, le kalamana ngana. E le whaingo fia sa ili le leia i, o le loloto ia. Mana ia. Ia vai, pera ni te mo mai o le ui, o le iloa, e whaamatala i le momoe o le tama martene. Le momoe o le tama loa marfine. Sa oa. Ai, a whaitau la le palangi, e au mai sa oa le upu. Ioe. Se e vanga nala. Ua mawhaina no tale fiu o au te malamalama i le upu. Ina ngana Samuelu. Ai to tele tan Samuelu le malamalama i te whaitau. Ioe. O na ui ai le o. O na iloa ai le a tamu lana vao. Na tonu. O le alana mea ta o le iloa. Pio mele le tam whai e sa ili e tatara noanga. Langa o tele foi la mo sa mo fi palangi le ele family malam plan meta o le loa o lan meta o le ui a te family se longa na o te aru fai tau fa Britania o no malam mai le plan le winga le mai i o nai loa ile atamu o la na va na ya la tala no sa o sex yes ole fiuswa inga fiuswa inga tatu fa sa mo vale mana ya mane tele manatu fa ali ya le taimi tonu lava le na nai loa loa na ua whai le tua tama eva bone of my bones a flesh of my flesh o ui mo tino o mon whapa i le tua lala mena so ai i loa loa ai le i loa ai le i whai tu vata singa mana i ole mana i tele le tatala na upura le ui ai sea le lale manatu na o tatu tua ai whaunga ele upo le ui ai se whatau vale upo whatau vale upo le matuano loto ale saula sau ioi e whamatala mai e ia tatu o Samuelu le vale noa lana whatatau e tāua i tangata Samoa ele whaingo fia le palangi palangi le au Samoa e na upu e tu lo loto le tō whāma le whautautanga ele whaingo fia tu ina Samoa na liwina tu spaia ioe o na whaonga upu pe ta ua tātou upu māsoa ioe whamatala i ia au le upu ai at palangi o le upu ale tau te whaonga ina le fo i ai e whaonga ai te tono le o le ngana whaatu tupaia o le tātou e alo e pi e alo whapena ai o upu la le whaonga o upu tonu ai whaonga ai le mea lea ai whailasi o na lo loto le whio upu le ui a tātou le upu le ui e whai ui atua ni mea lea o whai ui atua i e ui mai i o le awala ia na tango le whaonga i le upu lea o le upu Britania le o le sex kakikilo i la ia lea sorry e makua lolo to lava fo i le pa ai atu i na Samoa lea fo i la e tang fo i la i le upu le o le iloa e tutu sa lea whanganga o le iloa ma le ui i le tatu ngana ia na te tilo o na iloa i le atamu la na vao eva o le ala si me whamatala ina
Fusua inga lava. Iyo ole mea ole fiusu. Ai tā ua ia te ulau talana mai. Mo ole mea lofa. Mea lofa. Ole mea lofa ala. Tasi tane, tasi rava. Nā tonu lava. Ai apalasi mai lai le tatu wolanga. In a real life. Le isi sio tā ua sao mai mea lea. Ai tasi ala le mea e afu. E sao ai tau. Ina ua moni le furitua. Mānaia. Ina ua iloa le leanga o le olanga na iai. E se le mānaia. Mānaia o le whautuanga. Mawhare mānaia. E le pa ia male malo le tato au mafuta. E alo loa le whamatalanga. Sasi lo le mea moni. Ai atu sao lava le mea moni. E ola foi. E maua foi e loto ma whina ngalo tangata le tau mo whainga. Tau mo whainga. Ioi. E ile taimi a moni whamaoni o lau furitua. Mai i se ma whaale tonu sa e iai. A mea le whasidi lava e mai le toa e a te oeru ngare langi. Lava la au mai. Ole ola e whaavau mo le tangata. Ai ngā lue atu pe i lalo le taimi le nei. Ngā lue pe lava. Peo i nāno o whatale tale e ili wha moe mo i tātou. Mo tangata umalava. E ili wha moe mo tangata umalava. Pe a maua i la tō le furitua mai. A vea i le o langa. Loe Manuia ilo na ola. O le au ngāra ma tā upu le ma te whaasoe ma te whaatonu. O ngā ngana. Samoa. E se te whaalo halo Samoa malanga ngana. E teu se mea le lei. Polea lava se ato o le afo i le teu fwela le tamaititi e sau mai e tūlanga lua. Mo le aute. E vala fwela tu o tia niu o le teu. Ato e nofo nele lo matua sa mo matua e tui le teu o lantama e ave le aonga. O ye ese le mana ia a. Mana o le ata mai o aute. E peo le vaenga le nā tātou i sā mo le tātou ngana. Teu le lei. Ai na o le ngana sā mo. Lo loto te lelo nā. Lo loto te lelo. Ngai, sila fo ina. O whanongo longo i si tangata. E alu rua wha pēran tala. Ngai, e se le e alo. Le upula. E alo le tātou ngana. Ioi. O le ane me mafofau ye. O le ane le mafofau. Mea nā tau tilo, e le i vale tu lima le whakataua atu ina la tu liwa tu sipa ia. Mānaia. Whapea o le mele mana o tu pulanga ni ona po. Wha o ngā sa o e tu ina nga ngana e wha Samoa i le upu le tati tala noi. E ana i lolo la ia lea. E balea le whaatau. Mana. Ai ua le te leana o toi ka pei ringa ngana si tātai o whanongo te mine. E le afoi. E whai mai e le e alo a whai mai le e whaonga e pālangi le upu le kakikanuai. O le sex. Ai musu sa mo e whaonga e tutonu. Ai le o wa ai la le tangata le mafofofa. I le te le o le whautautanga le tangata na liwa te spaia. Ai sea, langa amana o le whaongare upu le tau te tatonu e whasa mua i le upu le yaso whaiso. Ia, o whea la me e tua i le e whapea e te rolotu, lua lotu malouta maa, maloutina. Ai Samuelu upu mana o sa mo sa o upu le sa mo le mana o. Ya. Ona le mana ia rola ia le. A pita i le fa nga ina nga ngana. E se ale ui. E se ale ui fa me ui atu i. O le ui sa o le mai. Ia le fa sa mo upu le sex. Na. O le fa pe mai langa a fa nga la le upu le o le mo moe. Ona mo moe
ia o tatula talata i upu le e mana o Nā i tonu tukanga la. nei i le se a le fa pe fole lo mana tu ina ia fa alo alo na fainga a o le kalama nga ngana ele o tamu fai ina ia fa alo le fainga nga ngana a o le ngana i loai le ai lo loto ia winga o le ngana Samoa Mana ia. E se le mana ia a. ia Mana ia la si ia ui a. Se e whai la se la unga e whaonga iei upilo le ui a. Naui mai leo a tamu ia Eva. ia O na whana nau Ia. mai ei le a. Vale mana ia. langa Pole. lea la ta a whapea nei lau te whisiri sa o mea te au. Se ta ngō le wha Samoa le upu le mana o ta Samoa ina i wha Samoa sa o le upu le seksi i to tonu o ta tanuanga. E ma whaina no whaitua le upu le mana o ta ta. A o i nala e loai le vai tele o le mawhauwhau. Io e. Moni. Langa o le ua masania ta whaalongo lo ta taringa o e alo o wale tala noa whai mai. Ia e o langa o ta tuanga ngana e alo ngana i pe au o me whapea. Nei ai. A o whea la ta te tonu iai i le upu pālangi. O whea ngana Samoa o lo i ene mawhauwhau mana ngana petani i. E oi. Leanga e tatu whapea ro la ia lea. Se o ngana tu sao. O ngana... Lehei ato e tatala te isi le mawhauwhau. E ese le meta o ngana tu sao. Ese le meta o ngana le mawhauwhau. Nā. Ele i whapea la e o toi ina na la tutusia na la tuliuina tu sipa ia whaatasi ma misionari. E te le mea alofa na Te le, Io e. Se le mana ia. Mana ia o le tala noa ina o le mata upu lea. E au ngā. E au ngā lea i le. E le tatou wola tupu ai. Ma le ola i le ami o tonu. Ma le wha maoni. Wai moni. E tama whailoa tātou e whape, whawhi alo whai le alu o le tātou tala. Aere o le whina ngalo moni al tuspai, e whamai whanga tonu wal malama, tu sa o lava. O lai le nganga pa i e ngā lue pe i lotom whina ngalo tangata. Ale ngana Samoa, tu sa o lava. Alo loto i oro nādu. E lo loto le anu. Ia, a whai ala e whai mo na ungar whaiwhi au. Mo tātou ia. E au ngā whori tātou nofun whanongo longo ai. E langa e eile mata upu le leila volo o maua e tātou. Mai le ngā le tala le ngafo Yesu. Tō tele ia, ui mai lea, ui mai lea, ui mai lea, ui mai lea. Whiusua inga. Whiusua inga. Io. Io, na maua mai ia Yesu. No mai ia Yesu. Ia, lana whatu e safo Yesu o le ala lava le tas. E moni lava. O le ngang pa ia lava. Ia, alan whanau maritino o tangata. Ai, o lai sau saoare upu. E leo alo. E tasila nā mea mana ia. Me fo le alu alua. Le mena fili e le atua. Sao le le. E ui mai i le awala na ui he tangata uma. A fole nā. Vai whara le upu ui. Mena ui mai ai le atua. Na ui mai le whanau ma le manawa. Wa ana ui mai se simea. E whengtawa lanta tunuina tangata. Sa. A lea o le manatua le atua ia ui mai le manawa e pei fo i o le ui mai o e maa ui manawa o tātina. Moni. Moni. Pau ala lona e se senga. E le i le tātou wata tununga, kiusiano. E le i maua mai e su i lungo ni awala ui whapea. Mana ia. Sisirai. O le mea mutinoa, na ui mai le atua le awala masani, na ui mai oe ma, o le ale ui mai le manawa o le tina. Sa. Paurona e se senga. E le i aise mea ta usea. E le i go through i le mea ta uwhiusua inga. Mana ia. Na. Mana ia. Sa o le leila. Ia. Mena e a foi tātou te e ofofongi ai ngā luenga tātou. Ia. O le mawhauwhau o le atua. A le ui mai le manawa o tangata. E whainga tā foi la on ta lia tangata. Ia. Sa. Au wala whaatasi mai o le ui mai o
o pei o le ui mai o kaino ma apelu manava o atamu. Na Filifila foi ele atua e ui mai foi na ia. Ui mai na ia, ui mai le atua. Ile manava o le tina. Ai pau le na le sesema. Ele I go through le atua le meta o le. The human. Le reproduction. Na. Mai le mana ia le prokalame. Ia vai, mau fusina o ongo le ne tula fiafi. Le o ngare na. Io tatu tala no. Awale alo fa matalanga. Tu sa lava le ia upu ia le fa matala lava le upu ia lona winga ma le au ngā. Ilo tatu wola. Ia tatu va aipe lava ia I le tuspa ia le mea alofa wa mai le tua sex. Fiuso inga. Ui, iloa. Fia ia I le tama ia ma le tane ma le ava. Fiuso inga. Fia. Ioi. Ia na vaila ia. Vaila le fia la so o mai ia. Fia I la ua. Ai Filifila le tua tamai titi. Gender. Po le tama, po le teine, pe masanga, pe triplets. Se matau tia. Matau tia o le nei. Se matau tia. So, in other words, sex is a gift. It's a gift. Al mea alo fa sao. Only if one and only button. That's it. Yeah. Fai poipo. Yeah. You know, fai poiponga. You know, lala funa le fetala I le tuol tuspa ia. Aua le fai fiuswa inga I le fai poipo. Ia ana o tatu. Ia ele isao mai fu Samuelu le mea. Le se se. Le am si sao. Le winga tonu ana o te no foia o mo tilo lo tangata. Le se awala le lei no ui mai ai. No sauai. E pau ale mea o te tui tilo o te whaafetai e ia I le atua. Una o maua le awala o te loa ai mea na o ui mai ai le anga. So te tonu e mo I ele fia whaalongoni si me ta te tala no ai. Ai langa, this is a real life. So. Ele whaia I se fia I mamā o se tangata. Ele whaia I se... Mena a whaifoia o por kalame le whasa le vale a taunu. O te tau mawhaia o te tala noa I le mea, in real life. O te sa o tala noa nga I tuspa ia ma a tuspa ia na te whaamaonia ia le tatu o langa I le ola le tau te olai. Moni lava. Ia sisi o tatu sau e mamā lana. Ioi, sao nei. Ai, tasi ala wala tau te nofo im tatu te titilu. Ono tatu tari tonu rola ia le I le lofa o le atu. I le tangatanga sa. Ua I loa o na ala se se. Ua I loa o na alo e se ai. Ua I loa o na le toe fo'i I tua I le mea na masai. I like that. That's powerful. Mal manaia. E a vea lea maala toe e a o toe whaapoto ai. E tātou fau tua. Mena o ngā ile ino tātou Samoa. Tātou fu tātou Samoa e whaile man. E le fia tātou mele ta ora tangata lea fo. Le, you know, tātou fu le fau tua ina oi. E whaile fia tātou Samoa. Ona awhai mai le tala le tangata le nā. E le pātonu lo mawhawhau. Ona e ita lea. But we all need mentors. E au ngā. O le au ngā. Pea le pau nā o lesi mata upu nā e wha le tonu I tātou Samoa. E wha le whatawa ina ia. O tātou whatonu. Ia le tasi le mentor wha Samoa. A sefo le ano Samuelu, e whautua mai lava, a tu sao mai lava, meru te lofai le tato whāton, e tu sao al tala, aisea, ona foi e whaasipa ro le sao, le au ngā, la foi la tu e sipa e ale alo Samuelu, a tu sao lava, tu sao, na vai le pāton no whapea, sero e sao le lei lava, was a sea, ia lana lau tali, na nofo, regroup, mafo, whau, e maneia, you know,
Ya, vai fira le mana yo le upu le te whangaina. Ya, le upu ai ata te whangaina i le tūlanga whapalangi. Mentoa. O le tangata e na te yo e whaatonu wholau. Yo e ta te whaalangolango. Moni. Ai a moni le tatu wa ai o tatu o tangata o ese mai tatu wala masan. Tatu ese. Ele ai ala se si mentoa ya tatu. Sa o le leo. O le mentoa tatou o le anganga pa ia o le atua. Moni. Oi. Moni. E lango le lava tate i le taimi o le soifua ma le ola. A o tatou feola. E tau te wha moe e a talu na ngā luenga. E ira ka mentoa na ngā luenga. Nā tonu la. Tata te wha longo iai e na te whautua ina ta i te meo ngā luenga. Sa o le lei. Le olanga i o le tangata o furitua i ana mioleanga, ma le olanga tuai. E le ia sisi mentoa. Ioe. Ioe. Le gang pa Na o ia le la. anganga o le atua e na te whaatonu folau. Ioe. Le tangata o i loa furitua i le mea na sawai. Ma E nei. na le tawana o le tātanoanga ni e fiafi. Ma nei e tele. Pei na a mata mai le tātanoanga fuire le e tau whaamali e nona whainga. Ai o taritonu. E ese awala le atua. Yes. Na utara noa nei le fiafi i le mea e tau o lo wita i a te au, ma lo wita i a te oi. Whai mai le tangata e le ai se feitanga i le vāo tau. O te le taritonu i ai. Moni lava Samuelu. Ranga e te whaalongo mai lo fo i o tau maualunga la o tau nei, you consider myself a mentor to you. Ai te whaalongo mai lo fo i o amata na si o leo pe o le mea moni lava. E iei lo langa papira sole. Pe so ka maa e o eri o la e a. Ai sea, leanga o ta ua o tangata e le mwhana me sea le mea lea. Exactly. Ai o le mea ina ua i loa le sa o le mea o ngātu tonu iaoe. Ma. Mea na lina te lela o tauta lela po kalameni le fiafi. Ma nei e. E le ma fai o na ave sea, e te mi te feita nga i ai, te fefuri tua i ai. Ina ua se le mea le o ngātu tonu ai le uola. Ai sa o lor mea o ngātu tonu ai le uola. Sa o mea o ngātu tonu ai le ola oe. E iai iare teimi e tue whaapea i fwai. Le ai. Ia o loa alu i lalo. Ia o loa na ui lalo. I se le mea le la ua Sa o manaya. Le au ngāra na o le tā ua. Ia e so o le mea o le tangata pe o te le whalangolango i se mentoa. Ia tau. O te i o tāola. O le mentoa o tā ua. O le anganga Le nganga o le tua. O fea o iai le anganga o le atua. O lo mauli. Ia. Mauli, lo na winga, mau e sau tusa ma le upu nofo. O le lina i le mauli, o le lina e sau o le upu lilo. O le nofoanga e mau lilo ai le anganga o le atua. O fea, e o ngā tonu ia te oi. E se lola me o ngā tonu e tau. Ta te misa si o ta feo o le o le oti. Ta te whetau upua ina sui lor me te aru o iai e sen me te aru o iai. Tusa lava po te hita ia te oe. Tusa pe te hita ia te au. E iai ale taimi o le mele o ngā tonu ia tau. To e liu le tō wha. To e sa le whawhau. Wai la upuna le atunu e sau i le mele o le ata mai. Le ata mai le na iai le me ta ua le whapale pale. E iai le me ta ua le o le loa le ava, loa le vā. Wai e se le tā ua me umane. Ai le ai loni mea na le tā whitanga i fiu whaftai tue whatari, fiu tu lepe tue whatari tu lepe i ai foi, Fagalilo. Fiu Fagalilo e tue whatari mai tu lepe i, ua fiu ta i o tātua. E whaavavau tate whiotia, tate le tue whio. Aisea, se le mele o ngā tonu i a tau. Manuia. Wonderful. Ai sao leia. Leila wasi tasi sao mai e vanga nā.
Ua sa o le leilo o ngā Te tonu. longa usa wha Yesu. Ioe. Sei longa Nanga o lava. ngā tu tonu Yesu tata. If Jesus in a family, happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. If Jesus in a family, happy, happy home. Happy, happy home. Pai wera na pese. Tatu pe pese ya o tatu laiti. E. Saua le sitalinga, alu le sitalinga. Le ai ma se nofo le loto. Ava ai la oe. E le ai lo Yesu ya oe ma. Ta te pisa me le tae au, ta te fulitua ma ia le. E le ai se me le leie ta te whaia. Le ai se me le leie i u iai me ta te whaia. A E moni. po le ale le anga o le o langa o tangata. Aina te loa lo Yesu e nofo tonu. Manuia. Amen. Sa o lei. O le e iai la tō fōi e tā ua whapea o sanctify. Their hearts is fully sanctified. O puana ia tuspa ia. E mau fo e la tō le ia langona fo ia o le malingi o lo i mata pe atu e mawhawhau ia i mawhtanga maleli. Pera o la tō na ua matua i nofo ma mau lilo ai le anganga. Mau le Yesu le o ngā tonu. Se wha ngā pere whata o le tangata. E re taimi foi le te wha e re tangata, a wha matala mai le taimi o le transformation, life transformation, ma le ale, ma le ngaruenga le tua sa whailo naulanga, ai ma lingi roi mata, you can feel it. E ma whaia e te whalongo i o, e te whalongo ti o tino le maniti, o le papaina o le nganga pa ia, peace be with you. Le tangata le vai, le tangata le tangi. E mana ia o le mata upu le tala noi tu lepa. E ele si mata upu, e ele taimi fo ele whamele si tangata, so le e tingana tangi o ele o maliulo ta masi tulo. A ele tangi o e, ai se ate le tangi e. E ele taimi fo ele tātou te wha ai, ma wha longo ia i upu nei, Yesu, a maniti le tino le tangata. E saule nganga pa ia whamai, peace be with you. It's okay. Awa tangi. E se le mani ia i aiva aila le tūlanga le loto lea. Mena le whai tuspa ia wale tala Paulo is sanctified, set apart, full. Matua is sanctified pa ia umai le tua le whatu le tangata. Monin wha maoni le furitua, aru ese mai, maua le awa onga, maua le sava linga maleli. Se mana ia. Nasi names Pastor Samuelu. E se ala ta whai tau tuspa ia. We need to put it into practice. Right. Tau te whai tau tuspa ia. Ai a tātou le whatinoina. E whinga tā fo i lau tātou malamalama. Sa o lei. E mwhain tātou whai tau malamalama. E ta tau na practice le mea. E ta tau na tātou wola ai. Sa vali ai. Ioe. E pe le winga tonu ana no whataita ia tā ua. A whai mari tangata ia te au. E le ite si tangata. O te tonu la o tala ole le tangata. Sa o lei. E langa o te lea me whapena. E whai mai, o te le te umawinga se mea. Au te ita o wha mangalo. Ono tano whale mo ta mawhau. E se la tangata lea. Ai langa e la whaina ita Yesu. A whaina sasa Yesu tangata ia ma ta fuli ia. I lau. E lono winga. E mo ia ia motiv. Na whai e Yesu le mea. Ma le motive itai o e ma. Ai o le lava ufa matala mai. O le atua e iei lona se laupa sene lona tino tangata. E loa ita. O le itūrana o le atua le wha matala i ata ua. E iei le taimi i ta te whita ngai ai. Ai o le mea mo o mia ta whita ngai. Ia iei e sūr ta wā.
Wonderful. Manuia. Ia Yesu e te tiro mai ia te au. E tau mai lau wa ai te lo wa ai ia te au lo wita. Awa e wa ai mai o Yesu me le no fotu. Ewa e whapena fu lau wa ai atu ia oe. Wonderful. Tau le langi leita. E wa ai atu ai lisi teimi. E so le ai o Yesu le no fo mai. O ai so le la fo ini u. O le o ta la fo. Mea na ai fai mai lor mata o ia le ita i le misa mastata. Oh, so. E fesilingia na mea. So. Pi o le winga le o tatala noi mea ia. Fato a lava ta feita. Ma ina ua e fa mangaloa. Ma u fa mangaloa ina oi. Ai lem fai lana ngalo ia te un menta fa se ai. Se ia vangana ua o ngā tonu Yesu ia te ua moni ele alofa. O te le toe manatu ai mea nta pisai. Na. Manuia. O te le toe ita ai mea nta pisai. E manatua langa le ma fofa wola ia te. Ai o te le toe ita. Ai sao. Ese le matango fie. Manei fo le tala no ino le mata upu lea. Ona life issues. Le tātou e au ngā tele lava e whangu ai tātou matoe te patau la ia i tātou leo langaro tātou ia nei. Le mwhain tātou whatamala ai. Ona moni whamau ni le saunoanga tula e pa a tātou le whaatinoa le upolo tātou whai tau mai le tuspa ia. Peo lai mori maua ia kopo. Le mata upu mua le lusu malua tau lusu lima lo whai mai ai. Be a doer of the words. Tātou whaia. Whaatino le upu. Wa tātou whai tau wina. E au ngāle nā e whawhanga i tātou temi umalawa. Ma toe e au whaatonu whalau e tātou sāwaringa. Ale matango fiele a ano Atua. E ese le mana ia. Maniti o tino for le tala tula e pawhai mai o le whaai mai rai no whato Yesu. That's exactly how God sees you. He don't see you as a sinner, but see his son in you. E eila u tala mali e Samuelu. Tau sanga nete ino whenga ruanga i lunga i San Francisco. No te whenga ruanga da so Atua tau sau i nei i le weekend. O urunga e te wa ai uso e mafuta i te miuma. Te talo le to se mea fei te talo. Ai sea. Nanga fu ilo I was away from home. Yes. Ta siat fa moi a te au. E na o le atua na te pui au o le mesa unga rue ai. Te talo le po, te talo tae au, ma nawa mai e fa pena. Na o fo ilai na o fo I mai nei. Drive mai for 8 hours. Ele e maras. E na o tau nuu mai lo I le mea I lo fale. Masani ai. Na ese lo fo ilo le mea na o te talo tae au, te talo le po. Ai sea, le o fo I mai le normal life. So. Ua pifure le ua ta ruta o mai lo te to'olua ma lo ta ainga ma lo te whanau. Ai peino ta olunga le mea na uyai I was there alone. So peila a le mea na e a fui o le laki a te au. Se longa o te alu ese alone. Ua mau ese ma lo ainga. Ne vai le teimi uma ai ana o se atua fu le peso le se si tau malu ia ana na toe fo I mai ai le real life I lo to lua malo fale ma si o manga masanye ina toe fo ia le me fu le na le tai au e talo ai ma le po a o le mea na ese to mana ai so le e fiu Yesu e vao la talu atu. A halu fo I oso ta vale I alu whengaruanga te talu. O le me whengaruanga ai te talu. Aisea, nang fo I rau te roa o ese mai malili o masani. Sa o le le. O ese mai malu ai. Ai toe fo I mai leo langa masani. Ala eo la no fo mai to lua, no fo mai le whanau me papena.
ia na te ia la ia le o le por al te mi o le po ia lai na le fai tau le tusi pe o o le fai ale me masani le fai lunga le me no fa ese o le fai a onga na mo tatu ia tu tusa lava le ese male ai ia tu tusa fo i le toi fo i mai le ai sa o le ia mana ia le fautuanga vai le mana ia le upo le tue fa maoni vai le ngaluenga le tue so se tasi ia a tatu whanongo e se le matango fio le ngaluenga le tua ioi vai le ngalue le tua le soi fua le whatonu le momo mai e tātou le ola tāpua ia le whanongo i tātou ia tutusa fafo tutusa tonu pea whapeta te vai le alu e se fafo alu ngā ruenga po le ese mai maro ainga ia tusa matonu lo no foi lo ainga te talo le au ma le po me ai e tusa la pe o le mire te whamtala o le mea na le te vai ai io e fiu Yesu e whaawasenga mai le sketoro ki te talo toi pe o waru ese marfali away from home e fiu Yesu e tau ai o fia malo loi ai mai te tele ai toi fo i mai loi le olanga masani fo i mai ainga yo e toi tasi mar to lua mal ia toi mole toi fo ia le me fo to a fa ia le lo tu te mi ai e fa le lo tu te mi mo ai le ai se lo tu ta ia pe i do o te le lupe fa pena pe ise yo fo le winga na le ta te tala no o ke le te tala no in real me mai o te le fa pe o te fia Atua te o male no I understand o le me o le o te structural le ma fo fa pe ise ia le on fa pe te longa o ta mamau ese malta ai so le o lo tala mo ia le Samuelu te o ai o le von fia malo lo Yesu o le nei ai te talo atu io o le oso e tono ta avale te talo o le ngā luenga te talo ai se io o mai rola le fale nofo le fiu Yesu e toi whaatari mai se te talo le mele na masani ei o le taimi a te i le levo le po alu io taimi to se taimi a whaatolu ana te i ai alu te talo ai toi fo i mai ro le fale ua fo i mai mea ngangalue ai ia toi fo ia le me fo le laki pe a fese te talo ai te rola me mali e Samuelu e lua loa aso e te loa e te le i mafuta e can feel it e te whaalongoina o le sao sao le a te loa sao lau tala noa mai alu mata avale tai o la ave ia analisa le aunga vai lo analisa eu solo analisa ta avale talo o mana moli analisa papra talo ya luta avale o ngaluenga no te talo le toi fo i mai a vol fo le moteru ia fai al lotua fai to talo ai ho mai lo le fale sole sa ora la fom talanga e fiu Yesu to fa tale ma se talo sole ole al batu tama Pese ese natural le ai ese umata ngata o te lo le sitangata e a fo e tu mau pea a pi o leo te famtala tia oe mea o te vai ai I don't know ese ale afo mea ia o te vai ai o te aru ese mama a o fo ilan soronga le lei ia mea fo le tu o te o fia ia o te tatalo mana ia ai o lo fo le na pi o tau sa eleva o isi tangata pi e malo si awa una ese fo le taimi le soronga le leio mea le taimi na o te languna ilu whaftai le atu le taimi fo le tau sa e ai leva e pi te whapea mai sole a fiwari e talo atua le api na tono ina te ia le whapea pea i fo ia ma moe atu ai moe atu e fto ate ia niare tai au ia whapea sole ai o nei la in solonga le lei mea na te tonu le pio le ufa matala tia sa o le lei o a ule ia e solonga le lei lo mea e lo fia ia whaftai
Fifia ia e moli le whaaftai li sorong. Ai tau sa e rosi mea tātou. Sorry. Wave te lele atu. Tau sa e rosi mea tātou e pi whanua noa i nā mara whaapesore pei umari le tari ma Yesu la tatatalo. Ia peo rau tātara noa whaapea. Ai leo ma whaintu la fo ina tāu. Sa mana ia le komeni, whaftai lewa te whatasi mai. Mai ia le komeni a lava nia painda. For my, this is very interesting. Another reason why so many problems in relationships wale ai se tu sao o se tala e fia fa sao. Sao, mana ia. So mana ia le. E ese le mana ia le upule na i o ngā tonu Yesu e se mafutanga wafa wafa e se sia. Io e pasta. Lea lai whaalongo mai ia le whai matu whai lautusi. O le vai aso le nei. O le tele o le mea, I went through a lot. I mean a lot. A le mea la lea na toe manino e lo mawhauwhau. Ewa e. O le mea lea te role whaafonga mai ia le whai lautusi o sia mato. Ewa e. So, I kere loa how can I put it together? But ingo roai le alofa o le atua i Samuelu. Roai e sao ai. O mea na o tangata te lata i ai. Mena na lina ufa ma mawhaina le topic lina utara noa i oro wita mai a te au, maro wita atu i a te oi. O tangata o Fili. E rin tangata e mamau e se ma oe. O lava tangata. Tangata e silina lata i a te oi. Sa pena fu i a te au. Sometimes your enemy can be your closest friend. At that Even moment. your family. Yeah. Your family members can be your number one enemy. Your in-law. Ele nofo ale tangata ele i roa oe. Whai oe mauna Fili. Langa la kia o whai fua oe mauna Fili nga kere iloinga oe. Saoa. Ai ala langa ika na tangata ya ki oe. Wa contaminated le tangata e le afu. E lo Fili tangata le talani oe le tangata le Laifa na vai. na te le lo oe. Na. Whawasenga mai na mele ta te tanu ai. O le vai aso la nei. Uso e o te le whamtalaina tu ate oi lungo nei mea. But like I told you, my friend, I went through a lot. Kalo. Aisia, leanga o tangata so le talani oa. Eoi. Ai le ngata laina matua wha leanga lava u le mea ngata i whalanga ina. Eoi. Ai toe ta pena maisi awala e come against me. Ai ke lolan mena umanu malo inai. O tasian mena umanu malo inai. You know, o lalo. Exactly. E le se upura tunu o lalo lava. Lalo E lava. mau ai malo. A o a te ai fura oe. E manino le leila wa ai i ngā ruenga ar Fili. E manino le leila wa ai i ngā ruenga ale tangata ua tau whai e whawhau mea against you. Eoi. Ai te loa le mea o tu ia oe. Ina ua e maua le loto whamangalo. Nei wa ai le iai. Pe ia o le fofo e se atu ma lo tino leita. Sao. Se le o le tarano le Fili. Po le ala wale whale tonu o Peteru la mafutanga ma Yesu. Sa lofa pe lava Peteru o Yesu ia Peteru. Tēnā whai loa mai lava le Ioane, loa sumatasi. Ona whai o le lofa o Yesu ia Peteru. O lona Fili numero tasi lea. Na e toi whao ngā
e Yesu lona fili lea. E toi tā lai atu i tangata o ia o Yesu. Lea lava na tau nu. O leo langa foi lea i tātou i Samoa. Le fau mai o mea tau whaaleanga. Pe tau wha se whati ngā i se tasi. O le whainga tai ora mata apu whapenei. Pe a tātou le vaai i le atua ma le vala au wina o le tangata soifua. Le lau tala no pe whaapopo inga whaawhiwhi au. Wal tātou la inga jas. O le au au. E tuu lava i le atua na te whaatonu fo lau ma whaatonu tonu lana au au. Polan whaiwhi au. Ai atama whai maritangata i whafo. E tau whase se ma tau whaaleanga ma tua ia whaatau wemu. O inala e le fia i le tua. O i la tone, lala fore na au tara no fo i atula e po tano le ava mar whaalo alo. Ona, o le awa o whaahu o le tua. Anointing. Lala nae, po la fo si tala e whai mai ele e le whaatone o te au. Te whaafitai le tua lau te maua. Au te talo i le tua ia maua ia le malos. O le se leo i tātou o Samoa. Pe au tātou o na la ngā tūlanga i o tapu a whai e le tua. Matau li fo Iesu lungo le sātau. Le tala fo le sātangi Iesu fe mai wha maa ngalo i ate i lātou o na walatou le lo le mea walatou whai. E leo oe le tangatanga sala. A o i lātou le walatou fasio tia le anointing of God. Le tam muli nā le a Iesu i le tua. O i lātou ne fita Roma. O Yesu o le tangata o le au na whau o le tua. In other words, e pefo i lao te, nao o whai atu lava le pa ia ma le mamaru le atunu, taofi. Ia e lea o ia la puata ma whai ngā, a le wha tonu fula wino o le tātou wola tāpua. Mana tua, ia tātou loa le le vā. O le matai foi, o le matai whāhu ufo i le swafa o le tua, o le tele i o vāinga ne ia mana tua ma ia i loa i tātou Samoa. Awa tātou te whaia ni mea tūlanga whaapea, nei tūlanga i leanga i le tarawhia ngai, ma lea tua malan sila whanga. Wa e alu waso sa waso, e whai yaso le tua, ai nauna o whau tua tu lava. O le alu le maliepo afo i mea tama whai e whaati ngā ma whaata wemu i le tas, o lo o sila le tua. E le whapefu lai whatula o tala ina i e tāo fiai, lai e whatula o tala, e au ngā i a o inai i tātou. Ioi, mana tua umalawa e tātou, o vai tau le, o lo tala noa lava le tuspai o i tātou, umalawa o tangata e anga sala i tātou. Lai lava ma se tasi o tātou, e sao mai ai i le anga sala. O no le anga sala tu whaasolo mai lava i le amtanga. E pela o le whautuanga le nā ia e le whangata ia, e ea te o le whaiwheau, o lo whaaloalo i e au ma nisi fo o vaenga o whaiwheau o lo ngā ruru e whaatasi. Ono o lo tala noa lava tu sipa ia le vālea, le ma whaina tu ua tu sipa ia le vālea, e whaamanino le lei mai e le atua le tangata ia te ia. E leo ngala nofo tātou whai mo tusi lima, ave ese nā lima, wa o nā lima, te whai, e toi pio mai lava ia te oi, ia wa, a o whaasino sino lima, e toi pio mai lava ia te au. Pa e lea masu tātou e whapea ato o tuar tangata. Io, e lea, no one perfect. Ia, whamai le comments a se toa whene me Australia, interesting program. Remember, no one is perfect. We are sinners. Tātou o tangata sā ili matam whai. Tofu i tātou ma whale tonu. Thanks for the honesty. Whawhtai i lea whionga wha tonu. And you, Brother Sam, pe ita mai le tangata, live it up to God, have peace, never fail our faith. Yeah, whawhtai lava sis. Mana i whautuanga. Yeah, pe la le nā lea fo. E sa ua sosoani atu le mata upu lea, family mole. Family mole te au tau taofi. Taofi a tātou i lo na mata tau i le tua e a mata mai lo tātou poto malata mai. Tātou vaile i le tua.
le mawhaine lo se tasi wha le tonu le tasi tangata. Ia le lau whai tātou e wha le tonu ia le le awa le atua. Ma le matai le atua. Pela o vaenga la nai lua. E fefe iai ia tātou. Ana no whai atua. O le vaenga tā ua Samuelu o tātaranoanga. Well, first of all, try to be you. Yes. Never trying to be somebody else. Right. E le alama se senga ma le mea furi le tau te tau mwhai tatu ola in real life. Sao. O te whiwhia te whanongo longo ia o onga ese o tuspa ia I lunga. Te rua tele tangata I lunga I. Te waifira e Samuelu. O te nofo ama o mawhauwhau. E iai isi ese uma lava ia leanga ia tangata I le atua. Moni. Ioi. Iris tangata te wa ai atu o ana actions o tangi a wewe a ho ofo ina siva te vai tu siva. There's none of my business. O te no foima o whapea. E pauara me I a te au. E le comfortable ai I a Les tangata. Ioi. Langa te vai. A ma whainei ma po kalame ma sepulona. E pe le e whoringa mai whore le moa wai e tata whatuatua. Pe a tatu tala noa le tuspa ia. O le tuspa ia e o peo pea mai runga. A lo te tununga. A le papa I ma tuspa ia le I lalo le mea le whonga I le tateo lai. E le real le tuspa ia le ia. Exactly. Very true. O nanga o le mea na o le tupuru to telo tangata. E whaitau o tuspa ia e o peo pea I le ea. Na ona tatu whaitau ma tilo iai o mea moni la whai me tuspa ia lai lungo le ea. Exactly. Ai moa uia. A le papa I mai tuspa ia le I lalo le whonga I le ele o te iai. O te le malamalama. Sa olelei. O te le malamalama aisea. Langa ta tauna saule tuspa ia le I lalo le mea le o te tūrau I le ele ai. E wha manino ia te au leo langa tonu. Ma le sao le mea le e o lai le lalo langa. Au le tele le o onga le o tatu iai. Tatu te o aila le to inga mentality le ngā usaka ngola mai mao. O Israelu. E tūru ngai le langi. O Aikupito. E lu ngai le langi. O Etena. E lu ngai le langi. Le ai ma se meo mea I e lalo. A ina ua tupu pele I loa. Ma develop le mawhauwhau. Mai loa ai. Le ai o le the same world le ute ia. Le ai mea ia. Ioi. E whapena uma lava la ia moa uia. E le mwhaina utala no e tuspa ia o e opeo pea I le ea. Ai o whaitau atu I lalo langi I lunga whunga ele ma tau mwhai e recite. Mea lai tonu tuspa ia. E ta tauna au mai lalo. E ta tauna au mai lalo tuspa ia I le mea le ute o lai. I le si o manga le ute o lai. And then the Bible is real to me. That's it. Now you have it. Nela wai whanongo ta lo whaia Vera. Se wa misia oi Vera. Hi Uncle Pastor ta lo whai se te iso te. Yeah, it's okay. Yeah. Ta lo whatu mo oi Vera. Vitam tamaiti mo to umalava. Very true. Se wha o ngārenga ngana le pālangi. Te mire nei. Where the Bible come from? E reo se paipo wha pēna saure a ngilu mai le langi au mai tu ia oi. No. O le tuspa ia sa whaongai le tua le tangata e tūsia. Inspiring by the Holy Spirit. O le maa nei e o le tue whangu mai e tu le e pon mata o pulea. E te pat lo tuspa ia mai ia te oi. Ia wa mawa le ta ua le me fo le ta ua le book smart. Awa le maua e ta ua le spirit. Le a nganga moni o le tua. Awa whian tangata whaitau tu sila. Ola, pastor.
Ai fiu fo ia. Ai le fo tua ina fo. Yeah. Lala le na e sa o le tala lea. A saula le tusi pa ia pe pi i o lima. Se o le tusi pa ia sa tusi o tala anga o lo te tonu. Nā tango le whai tau. E awa o mai la vai le nganga pa ia oi. Simple. Vai tau le tusi pa ia Ma te talo ya so uma. Te talo ya so uma. Te talo ya so uma. Whai tau le tusi pa ia. Ma te talo ya so uma. O na tupu tupu ai lea. O na tupu tupu ai lea. O na tupu tupu ai lea. Vai Tau le tusi pa ia ma te talo ya so uma. ona e Tupu tupu ai lea. Read your Bible and Pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible and pray every day. Then you grow, grow, grow. Then you Grow, grow, grow. read Your Bible and pray every day. Then you grow, grow, grow. Lo lo to lau te le lo lo to lau te le le puna vai wa ta fe mai te fe mai lo lo to lau te le lo lo to lau te le le puna vai wa ta fe mai wa ta fe mai. Deep and wide, deep and wide, as the fountain, flowing deep and wide, deep and wide, deep and wide, deep and wide, as the fountain, flowing deep and wide and deep and wide. Aper amotama malana whanau. O ato a te le nau nau. O a ufo i le isi e paulu hai te pese tau. Ua fiuari steno Maria Davis o le au so le au no leo so le Father Abraham and many sons. Ya. Le la tama whai u so tato pese. Ya. O le mana ia i o le taltaloa nei a fiafi. E hao ngā uma mo tātou. I au si mai tātou pese. Tō mai lai oe apel amota mai mana ia. O te re loa upu o le pese. Oe. Ke lonea mani e lo tūlai mai. You can worship him at any time. Anytime. Amen. Lena whai tā por kalame e le iloa o le ata vivi ia i le ri. O runga matango fie lea. Yeah. Danny, are you okay? Yeah. 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 Ai, ona o le i si tau so lea. Ai te tonu e whao au tā por kalame. Yeah, ona o le fu titira tu taimi ua. What time is it? 13 more minutes. Yeah. Yeah. I'm gonna play one song for the audience. Yeah. Audience. Yep. Ta Murtupulanga. Yeah. Then you go to the word. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. O se mai lau tō whaafonga I le pese wawai ai o le wawai ai foi o le nei tula. Ia o le tupulanga Samoa. Yeah. O se mai lau whaafonga. See
longa pei o mama Tenga mai o rolanga ila Amene seki men sasa ia ila Pei o whakuanga soko inga pe ale pisa O ki whalongo lengi o karinga E uku whale aku ai sole se ukule nei Pe a whai so a ila Aole I amatalia, whai wina le tato porkalame de netu la fiafe, ia e whai loa atu le pa ia male mamalu le au mafuta, o lo Yesu tato uso, ia po se tua ngane fo ia ti o teo e swafa ia Danny, ia o Danny, ia o lelo fisosoane I le tato whatonu, ia le insinia ina o porkamuta ina o tato me whaingaluenga. Is temi o iluma ia a matafeo o na fisosoane mo le whafoina o tato porkalame, ele ofisa o le IT ia o si tama o Danny ia a leo o ele o Danny diga ku o waisi o tatam io e o so io o te musu ana le fui fa longo mai au e si o fai do atu si tengi Manuia la na me fa fetai fo e me mo text wailo ai ia tama na leo Danny ia o le Spanish ia le ngana ia o wa saulawa tama e whaongalan tā leni, ia whawhitai le tua, ia mai tangata e whaongaina mo le tātou au nanga. Yeah, Danny is one of our best friends, me and Tai, and we love him dearly. You know, he's a good man. You know, he's honestly, once you meet him and you get to know him, you know, this is one of the guys that you can depend on him. And we're so loved and blessed that we have him on our side. So anyway, the taimira nei, la tātou sāwale vali atu le upu. Wha tonu whulau wai I tātou le whae wina o le nei vai aso. O le matua e whapea, wha talitali ma le wha moi moe. Wha talitali ma le wha moi moe. E maua mai lea I le tusi whai tau waso. Ma tai o luas fuma le lima o le whai upu mua mua e wha ngata mai le fuma le tolu. Ia a maua so wawanoa ia ona e whaita wina lea. Ma tai o luas fuma le lima. Whai upu mua mua e whangata mai le fuma le tolu. O le whai upu fuma le tolu wa Filifila lea. E a vea lea ma wha tonu wholau o le matua mo I tātou I le nei aso. O lea ia o tau mata alai. A wātou te le loa, le aso, po le I tu la. Po le tu waso e sau wai le atalei o le tangata. O lo au mai e Yesu lona tūlanga, malona whasinamanga, wha mesia. O ia o le whaato a whaia wā. Ina ia tā pena ai o na tangata, o oe ma. Po o mataala I rātou a wā le a fio mai o le mesia. Po momoe pe lava. Whai mai sa to tele I lātou, sa o lātou langona, ma ua tūlai ma moli moli atu I a Yesu. A oisi, sa mau atu, o momoe po tofu wha. Ua lātou le ilo ai po o ai le, ua asi asi atu, ia te I lātou. O le whisili mo I tā ua I le nei aso. Mo I tātou umalava, ua tātou sauni ea. Ia mataala, a wā tātou te lei loa le aso ma lei tū la. E leo tala no Yesu I le whaasino manga, muli muli po le whaamasnonga muli muli o le tangata soifua.
A lo tātou wala wha moe moe. Ma mataala i le taimi nei. E tā ua lea mo i tātou. Wa tātou i loa e fio mai o ia. I lona lava taimi. Mona lava ala. Ioe. O le mea mauti noa. E a fio mai Yesu i lona lava. Fina ngalo sa loto. Ai le o le taimi e manatu i ai i tātou. O le taimi o le atua. Ai le o le taimi o i tātou. Wanting with expectant attentiveness. Jesus told the following parables to clarify further what it means to be ready for his return and how to live until he comes. Let's have a look at the story of the virgins, 10 of them. We are taught that in a very, very moment in every person's life is responsible for his or her own spiritual condition. The story of 3 servants shows the necessity of using well that God has entrusted to us. The parable of the sheep and goats stresses the importance of serving others in need. No parable by itself completely describes our preparation. Instead, it paints one part of the whole picture. Prepare for his coming. The parable is all about waiting with Christ. On that wedding day, the bridegroom went to the bride's house for the ceremony. Then the bridegroom will come back, along with the great processions, angels coming as one. But what we must do today, we must not neglect what we're doing. We must continue on to live in a serving heart. Look beyond our own expectations while God is still speaking to us as of right now. By the time we have purchased every single thing in our lives to fulfill the purpose of life, we will lose time and with no way back to gain. Remember the story of the 10 virgins? 5 they were smart enough to prepare. The other 5, they doubt. Then they fall asleep. But they lost what was the purpose of the whole story. When they woke up, they have question in their mind. Wow, what time? And who is this? When did he come by? Spiritual preparations cannot be brought or borrowed by any money or any giving. It's up to you to live up to the expectations of the spiritual life. Spiritual formations does help as well if Christ is the center of your life. Stay tuned. He loves you. Prepare yourself. The groom is coming. Prepare yourself. The Messiah is coming. Prepare yourself. He is coming. May the Lord bless you. And I hope this message belongs to you. If this is your first time come to know Christ, you're welcome to the house and the family of God. A simple prayer, the Lord receives you. He will not neglect you as He promised. Let's close our service for the prayer. Whaftai le tua lo mātou tama. Wa mai anei o le au nanga lo mātou matai e. Whaftai le whaton whalau e la wawhi o le mawhau whau. O le loto
male malosi. Sa e wha tonu whalau fo i linga ngana sa wha ngaina. O vi inga fo i la ua fio. Dei le tari tonu. Ua e talia. Wa leo le li ia ua pepese atu i la ua fio. Wha tai i lo wanga lofa ma lo wanga le lei. Wa suri ei Manuia o le langi. Ia vi ia lava o e tamae wha ma lava. O paanga o mawhaio na mafuta mai i le nei pol kalame. Mai la tau o lo muli muli mai. Wha Manuia vai lo te tusa i la fio. Le a fo i mātou i o mātou a inga. O lo wha muli mai. Tau tai e la fio le whainga malanga. Ia vi ia lava o e wha vavau lava. I le suafo i Jesu Kiriso. Amen. Yesu
Atua mai